el National Basketball Training Center o el NBTC. Ya abre un tournament para con el mga estudyante na high school alina City Coliseum del Sábado aga. El Commissioner Pedro Alparo amo hace con el ceremonial toss para principiar el juego mga alas 9 del aga. Este juego para con el mga estudyante talina 18 años pa abajo y el que da champion con esta liga ay juga para na regional games kontra con el mga de Dipolog, Pagadian y Sibugay ay ase na Pebrero 11 alina Sibugay. Y el ay gana na regional amo ay juga para na Manila na Marso 3 de este año. This is a National Basketball Training Center, yearly program del NBTC, el mga edad aki mga bata ka na high school. 1998 year born. So Kenman Champion Kill will represent Zamboanga City for the regional. El regional comprises of Dipolog, Pagadian, and Sibugay. LD Diamond Regional Championship will be on February 11 asa na Sibugay. So ara tamen on the other sides taman elimination tamen sila para si Kenman champion, and whoever will win this regional will represent the region for the national championship sa March sa 3 na Manila. Yahuga na opening LUC kontra con el St. Joseph, donde bien lejos el Abante del UC, donde bien lejos el Abante del UC na 82 contra 43 al St. Joseph. Na segundo juego jugar Ferndale kontra con el ICES. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.